Beverly Hills Polo Club. Original. Pero pila na siya. Oh. Price ano eh? Oh, tara. Wala may price. Wala sila gibutang nga price da. Kanisa 269. Beverly Hills Polo Club. Dutas lapa-lapa. How much the price? Before 449, karon 269. Here. Nice daw. Oh, dara. Ay, tagang. Yan na. Gaan kayo mga buddy. See? Beverly Hills. Ano lang yan? Nice kayo no? Gaan naging oh. Ay, oo. Mura raguan. Pila? Nag-sale sila diri karon. 239 na. 239. Nasa sila? Yan na. Kaya saging. Kanagang. Kani 399, 299 na lang. Black white. Pero medyo kuan siya, medyo bugat. 399? 299. 299. Beverly Hills ones of BHPC. Bidin asa ba? Asa ni kan? Ha? US? US. Tapos na diri akar ng dota ano no? Ano ba? Lagaan mo. Kan kayo? Ito na. Ito yung kumagang. Oh. Dito eh. Pila? 335. Kani sad. Ha? Ang naong kay bugat kaayo. Pero gaan kaayo. Aba. Real. Rare. Gaan ra siya. Pila? Beverly Hills 299 na. 299. Let's go. Napagang nga, kanagang. Layo sad. Waagang. Nice kayo gang. Kani mo good wa pa nimo na ano. Alo, kung ano? Oh. 269. 269? Kuya ka gang. All black. Black. Beverly Hills. Yes. Pila? 269. Amisa. Okay. Duto eh. Yellow. Last. Last. Medyo heavy siya gamay. Pila na? 399 now 299. 299. Okay, this is men's murag ka ng memory ko. kaniging ba murag Nike tanawa ay katong kuan ba sa Pero feel ni mo bugat pero gaan gaan kayo no? Let's go.
Price 299. Kuha lang kay matagak. Induta. Naman naman eh. Yay! Sana ko na to. Kuha pang bido. أبيها صدق وين الأطفال أنا سنتين أطفال It looks familiar. It's like Swansea. نشوف